Liang mai romai hak bu yang le ni jamai liang mai romai sir di nang di chiu la ka da yang ko gi chiu family le di ho ka ya de nam su I am the operation commander o era yang maming chat ba ama oina arai ha ni me am sum khang na ga mo gi high authority nation gi yang thaja bi mi amani ne bahap ta han ne ai khoi gi future gi damak ta thawak chu hau der gi nam su kana su nati nang kri su oiro nang gi memory du mayam na ningsing gi dam nati history future gi damak ta hayeng gi damak thawak su mi bu mi na hayeng ai sing su nang sing su mi na ningsing bo ne tung da mi na ningsing ba ya thawak kra tong na se to wa na mayam si kaurok ko mi hak ne ma pham ni ba gi colleagues mayam se na si mi yam dre masa masa gi assignment loi te gre Jiribang area da chat kiba kai Fundai ren chat kiba asom lai matang om chat kiba nungnang area chat kiba to da jen ren chat kiba ma am si nong mar ta ko su khang ni bane wa ni bane tau do ya ta gi lan tau ning dia han mi da translate to ring ma yam do it's a misinterpretation lan san do ko lan pa mi ai kan ha ni kan lan pa mi ai ni lan pa mi kana le boge shi bu kana pa me matang cha da i ta ki ba shi ga mi apang mi ni ne asini ai koina le boge situation na se aduna ai koi future gi damak ta mi na decide to bi ga tamna ti isha di rights control to ba matam da mi na control to ba dam na ti president men stoi na koi to pa ni Tangkul na hai ni loy hai bu mai koi het lo we mai koi ki mindset che jeleno kindred peoples ki mindset che mara par ka santhi chang e mai koi ni thok ta ination hai ni loy hai bu nga ination na yam na ai gi marup sing inpui gi marup yam yaw ri oza chubui koi le ri oza IK khawa koi le ri adaga oza kana no oza khawa na taba biti ayam ba le ri mayam se koi sumin na ko mi hakte ne moi to hai bio ai koi message convey to bio please mi na pira ko directive to khatang lo ra ga ai gi area da chalai ge problem tho han ge ination gi mi sina thank you ha bu pam ba gi khatta ma na tabak to gi ha ni moi su mi na ning sing gi ro ye ma si so moi si ro so masih di pau si moi da pibio achum ba gi da bak khar to chi isa gi lam je ka mai na thok thi decision lo mi na se isa gi right to control to mi na se yai isa gi future da koi shemi na se yai aduna ta bi da mi gi jadu da mi gi pot ki khut sem da chang ga se da boss har de du ya ra the rights of the Zilanong peoples or the Zilanong kindred peoples has to be controlled by the Zilanong kindred peoples itself. And the future of the Zilanong Inpui peoples has to be decided by the Zilanong Inpui people itself. Masih madai koi cooperation. Hui mai di future da bo kana na shemi ge nang na shem ready. Liang mai di rights to bo nang control to bi kana na to ne. Ni na have to control to bo to ne ai no bu di. Buzasin. Yang na kan mo na kan na si. Ai koi leaders ni. Nang na decision head lo ba lan da na ta na su sin. Nang di kunang ni mi sin. Ama atak to kani. Asi ana to kani. Awa ba ta ni. Leaders sing na chung na decision lo ba. Hayeng na mo tan lam gi le. Pen da ba kya le ba su. Awa ba kya le ba su. Hayeng gi khal ga ai koi. Wa khan do. Pha tha bak nang ma da ba ne ba. Ngap ngap ki nuai to na phuai na le di. Kramai na lan ji bo. Kun ama nungai na tabi jat kilan puthok kadro wapong intan ga ke song ga nungai tabi ki kuki na ga dilan to an mo yabra lita ande yu thak min na batang khul na khra ga kuki na khra ga phwai na bagi sida jati lan puthok yabra mawalo ga lan sida pura ko yara bak ta yum ya volunteers lai ro chai na te ai na di lai ga bani village volunteers thang ga bani Mina insala ko di makata to kodam nati. Mina ay ukri to rakani.
इसान ngakthok yabagi aigi area aigi lam kamai tawsi yabagi yamna chechinna leibiyo kai adu natabida mahik changhalaga ai khoi balan thopan ba ya ngai ge damakra sanar ba policy game adu di ai khoi tu ba ya de sikal tinai nai masi masi ai sum khra han hai kre agi political line da ai changge tawram mane do sum khra ngam na du no changre adu da ai kon na sum amu khra makha tarake adu gi samjan bo waina ai khoi na wari si government of India that was 2011 the same mane thawbai da oina kawra aga meeting kawra ga that was same khate ko mayam support to view ko hai na di ya da public meeting to bo na di underground group am same hai si aduna hai hau draga ai koi na same re same as mai matang chi angam si bu pok pi khati matang maming thola ka chapala ka ni ma ki tawam thopam thabak to matang tawra ko hai ba amal leira likewise ai koi sum same re changchili nawai na harau na awaba matam na su nawai ba matam na su ai koi chi oda kamson ne ai koi mayam si chanmin na surak pani chahi matam yam ai koi sumin na rai adabu kani mahik chang magira ai koi ge marakta ai gi asoi bi oibra ma gi asoi bi oibra na targa kana gi asoi bi oibra sumai na athim bakan magi ai koi ge marakta division tho hal ga hojik su split oiga laika layer sunu ho mioi bi nature pithribi di kana so amato ina imung yam big family mi om mari hak da pan imung na phaw do yana ba laiti na ma gi nupi na ma gi nupa bu ya de ma gi nupa na ma gi macha sing bu ya na sumai na sacha ori leiba family ngatni khun na su abc ting tho ga leiba ngatni aduna organization amada ani tho ahum tho pa it's nothing it's a natural process group ama ani om thok pai bi asum thambi report ne ba lai ba puli ba myam si pastor evangelist oina punmo ri pa ba adu sunat ta ba kon gon da yam jawat cha da ba acha athak ta natraga karanta bada natraga adu ada hai ba in da samai na tau ki ba myam si pullaga nation ama sem da ba ya de han pun ki ba myam oi ba gi more differences myam thok ta na te ba samai na tau wi Kamsan matam le government of India the memorandum yam piki government of India response to de aduga second oza right to chawam ma memorandum pa government of India response p de thirdly samaj bank to ringai the split to re khoi ke marakta leader kubi ngai mi laitre moi na chakre lai hau ro kamu di kana na lit to bani hai ba hai ta ba kam de mi laitre nang pu bi ro hai ai mon da sum ha ui mi yam da ba khang de lung mai roi na pu ki mi mayam military coup to pu ki lai hau ri ba khoi mayam bu terminate to re expel to re adu ada to re moi da tuma na loi na chakre lem hau ri ba some few leaders ai khoi na reorganize to ga amu kasam ani chao kamu ne ba je yon thok kamu ne yon cha da su le mau ba ai khoi di biche no ya de first formation day han je ko same monument ai khoi lau ki ba or taking do amu han ai khoi lau da kana gumba yon thok cha le bite to cha le mangon da amam thok ba shor sera mangon da ta bo chno ai bi ai khoi na amu kasam char second time kasam cha ba ji revolutionary the oceano Indian army gi the oceano si part to bole ti pi tar kap ga ai koina amuka kasam si ani rakcha ai koina same ki bane ison nung si bi top na pamen pi happy chairman happy re ai pai ta wang le to ta na di mi lai tra ga di first memorandum pi re then secretary ayong ibani na kana same thare ama lawe line laure khole ama tore mateng pangwini ai pawmi leite matam du ta adu by the grace of God ishona nung sibi bagi ahan ba memorandum submit to ba matam government of India na reply pirak ne ba your grievances is acknowledged no gi awa do ai koina bahap ta bi na prime minister office na PMO office na
सील थारगा डाक थारगा अखोई गिदमक रिप्लाई किरा नोइना पिरक मेमोरेंडम दो अखोई रिसीव तौरे अखोई ऑफिस ता यौरे हाइना फर्स्ट मेमोरेंडम दगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एक्सेप्ट तौरी कितो अदुदगी मथांग तौरे इनफॉर्मल टॉक सी चाही अममुक होल 2022 से मतम लवेबा राउंड तरा हेना सिसफर साइन तौदरी दने और आई से क्वालिफाइड होइब्रा ओइदब्रा जेडीएफसी बी लाइब्रा लाइतब्रा प्रजा सिंह मोइबु सपोर्ट तौरिब्रा तौदब्रा अदुगी ओवरऑल मोइना चेक तौरेबा इनफॉर्मल टॉक्स ता अखोई सो ngam खुमाई सीने अखोई बैकग्राउंड असिन अखोई हिस्ट्री असिन करी की दमक जेडीएफ सेमब्रा असिगिनी लोइना हाइवे मतंग तौर ओ यारे भाव तारे नोई की पॉइंट याम से अदुना फॉर्मल टॉक्स लेनब की दमकता ऑफिशियल टॉक्स लेनब की दमकता सीजफायर की साइन तो बताए नत्रगति क्रमाय नोंमै पाइबगा सरकार माय वरी सागने अदुना यानब हाइब अमदि खुद अमगा थानदनिया हाइबगी सिग्नेचर सिबि तौब्रसी अदु ओरगदि जेलेनो एंड किनेट पीपल्स की अपाम करिनो हाइब पोतो टेबल दो फबिलर नैमिनर से आइबगी दमकता 2022 की 27 डिसेंबर दे साइन तौबने लास्ट क्रिसमस है लोइबगा अदुदगी हौना मथंग अखोना टॉक्स तौब हौरे डिसेंबर 2023 दगी हौनादी ऑफिशियल टॉक्स से चतबा हौरे मथंग ततरपसिना 9 राउंड्स लोइसले और 10 राउंड्स के दमकता नाइरी मे बी बाय दिस end part of this month masita thagi manungda meeting invitation la kadra se ko su expect the week adu gi damak so mayam na patna do bigani ya se aison haige sumaina lakpagi manung sida ai khoi si matam amada majority community oiramne adu bo hojikti minority on gre मरमदी असम दा मणिपुर दा नागालैंड दा सरुक थो खाइदो खिबगी मसा मसा स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन ओइना तुवाना चक्रे अदुना हजिकति मतम अमदा मेजर कम्युनिटी ओइरमदो हजिकति मेजर आई मीन माइनॉरिटी कम्युनिटी ओन ग्रे अदुना हानगी फिबम दो अमुका पीबीयू हाइबसी रानीमा की मतम दगी 1980s ता जेलेनोन पीपल्स convention JPC movement democratic movement oina sakhiba matam du da haibi kibne ai gimi singi damakta single administrative unit as a PBU in a form of Jelano homeland or Jelano statehood ai basi man hai ma ko adu bulaiba thibagi man siban hangre solution phangode matam du JPC ki delegates myam Delhi de chakna prime minister unarami होम मिनिस्टर उनरमी एश्योरेंस किया पीबी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मैडम नंग खरदी थी मन गरे 1972 की नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की ममांग दु नंग सुला अंब तारगदी नागालैंड बी की स्टेट हुड गुम त्रिपुरा दा मिजोरम दा कनो दा अरुणाचल दा बी की सिक्किम दा बी की मयाम दो नॉर्थ ईस्ट मयाम की स्टेट सेम की मतम दो नंग इशू यावन बी याव दा अदु नंग आफ्टर 80s नंग लाखरे आफ्टर Organization Act passed of you tonga adubu I have an open mind for you ma'am ranima da haibi ki bo haini India government na nang di damak karino ama tobi haibidi aingon da asing ma thamoi lei ko haiba ching ma haibi ki ba lei bane ma chakre kanana mu kuhan tare di kanana mu ma gi nambi among I follow to tare ma gi footstep di kanana chakne mo kya माइन तोबगी 1993 दा मासी की बने अदुना पेरेंट की कन्वेंशन से जेपीसी मूवमेंट से लास्ट कन्वेंशन होना पेरेंट दा तोकी 1993 दा अदुदा लो की डिसीजन अदो नहा सिंह अमुका जेपीसी मूवमेंट से कंटिन्यू तो क्रस्नो हाना रिजर्वेशन नो भी लेबा यूथ सिंह तो यूथ सिंह आबि कना कना मी थोरक पर येने आई बसिंग थोरक पर थोकते अदुदी कई तो बताई हाइना
पंग खरब सोंग खरब अखोई ना ऑर्गेनाइज तो खला अगर JWF सेम की उन्हें कामसोन सेम बनते सिदा मोई खन डबल लेरम बजाय फर्स्ट चेयरमैन ने कामसोन हान खलम बजाय सेकंड चेयरमैन राइट टू ने मखोई सेम ओइरम ने खलम बजाय नते कैसु नतब सोन खरब अखोई मी खरा ममिंग पनिंग दी आई लाओ मयाम पुन सुमिना सियाना कौरगा मखोई चेयरमैन हापीबा सेक्रेटरी हापीबा फाइनेंस हापीबा होम हापीबा तौरगा ख्वाइदी अवाब थबक तो आई पुबी हाना अंगाम सिंग आई वारसु वारसु आई चन्मिना नि मतम खरा दे मक्का दी हाना आई न चीफ ऑफ आर्मी ओरेगा अराई न डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी ओरेगा कोई लाखिबा वारी ने वारी लीरगा दी मसा की मरम द याम थगतगा याम ngang ina हाना हायरम बयाय कना को मखरा दी कंफ्यूजन लेबा सिदी मतांगा अदुन आई न सेंगोक चनिंग बगी सुम करा आई न पनजा बवाने सुमाई न चंगसी लपुने मथंग मथंग चंगाई हौसी दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न वारी साबगी खुदोंग चाबा पीरे अखोई की पंदम दी याम लई मचा मचा क्लोज 1 2 3 A B C आदि याम लई अदुन मा ओसो प्राइम याम न मरु ओइबा खरा आइना हाइनिंगदी करिनो हाइबा मतदा फॉर क्रिएशन ऑफ जिलांगरोंग यूनियन टेरिटरी जिलांगरोंग हांसी तुखाई ना ताहंदी खरबना अखोई से माइनॉरिटी ओइबगी मरम ना अमत ओइबा टेरिटरी अम सेम दम यादी लम अमख दा अखोई थमिनरगा एडमिनिस्ट्रेशन अमंग ये बखात अखोई लमिना दुनिया दे हाबसी अखोई की टारगेट नंबर 1 नेबा फॉर क्रिएशन ऑफ जनरल यूनियन टेरिटरी मसी पीबी दब यादे हाबसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे अखोई कन्ना प्रेशर तोई एंड नंबर 2 फॉर स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी से अखोई पी दब की मरम होना स्पेशल होना पीबी दब डेवलपमेंट खर दी पीए मियाम लिबा पी अखोई गिसु दिलनोंग गिसु अदुम नमक और स्पेशल ओइबा पैकेज अखोई कुमलाक तातेबा असी लाक्ति फाउदी अखोई शॉर्ट टर्म मी मखादुम लेनेबा अंडर डेवलप्ड ने अखोई मी डेवलपिंग और डेवलप्ड ओइ खरबक खयावी डेवलपिंग होजे को सेम अंकन न तोरिबा यावी अखोई अंडर डेवलप्ड नेबा अदुना at least special development authority लाक्ति फाउदी we will remain third class status third class standard ai koi dum lei ki ne ba aduna masi pi da ya ya si ai koi pressure number 2 ne and thirdly for the recognition of our identity isha ki identity che lai tragedi ai koi ashi ba mi cha man la masi ma recognize to da ya de rani ke title pi di rani ki status thamuna masa masu singmuso mamin di pi ba no di rani ne aiba zadwanam raja ne aiba mata masu sing kamai ne le sida ma gi mi sing kamai ne le third class level ai ko hingi na tra yaroi ai ko recognize to do ne gilanong gi mi sing bu recognize to do yaroi ai bu recognize to ri se ai gi lon du ne ba ai gi zaboi du ne ba ai gi phiro du ne ba adu hek ai koi na ngak na chat ba matam da ai koi asiba mi on ne ba lost people mayam yaw re mang ke ba mi mayam yaw re jilanong gi manong su hana bangladesh la iba silet da la iba jilanong sin ka dai chakre mang ne bangladeshi all loi chakra moi gi maron du ngam chakre ne nang chala thiru su phangmaroi matam amadi de khoi gi mi palam ne ba silet bangladesh ta Meghalaya da su leiramine happy valley da kadai chakre kasi on bra garo on ba kaino loina dum chakre aizo da su leiramine ko gi sing matam da milong deng na ko ram ne hodi ki saran deng na ko chakre ne mina ai ko gi mi leitre likewise tap tap ai ko sumang ki ni moi ka tane ti nam sumang na ki ne ba ai ko gi identity set ta ho de I told you culture to preserve the whole traditional values mayam no I told pazana come over the ado heck not trava nan krano mi na kani I in buini ana pow saraga yam boss na ngam power ko de lebi do nangi identity do na never culture tradition have say ko heck mam ya isa di nak ko life maram di
loss of culture is a loss of identity hai bana isha ki identity se nga khan na bagi damak ta ai khoi da lambi special status oi ba shame bi da ya de ha si ai khoi pressure number 1 su da lei asina taba ai khoi draft proposal da waina di si education gi oishnu natraga transportation gi oishnu natraga health facility gi oishnu ya ba college university gi ama gi military sing gi damak ta kem hangba natraga regiment hangba shame ba kwat ba yam yaw hai aduna negotiation matam da lakani kya phau yai ya di ha di negotiating table da waina uthok da pot ni aduna ai maru oi bu point ahum kha kai lo thoka mayam sum khra hai jabne wari sanare moi su understand da government of India matam da government of India ki interlocutor oi se ekemishan oi rame ekemishan na nation ayam gisu interlocutor oi lai bani nation na wari sari patu mani ai khoi gi damak ta khra apik pa mi pira konate khra sa go mi pi ya sunte moi na sari ba mi du mak ne ba ai khoi na su sari ba ma understand tawi yes noi gi maram da ai phadana learn taw kre khang su khangi noi hai de ngai su ai khangi maram di ai study taw la pa ni noi gi maram da but noi chin ne gi su directly noi na su hai bi kre aduna asilai ko hai bisi ma na khra khummi gi ba ai ko na talk sat pa matam da 1 up to 9 round sat pa gi manung da ma na khummak pa khra hai to wai khra ai sum mayam share tam nam ge historically speaking ma na hai bisi history da sum yenga ga based on na yengma matam da Jeleno movement is older than the Naga movement. Naga ki movement ki Jeleno ki movement na di hali hai bisi history na di proof da wa bisi masama na hai ne ba ai khoi na semda laga mayam na ta ban wa na hai na te ba masana hai lo kone government of India ki representative na so we understood the history and struggles of the Jeleno people aduna we have the India government na bahab tai khangni haibadi nangi history aduga nangi movement nangi struggles hotna zarakpa nangi mission awaga tarakhiba mayam do akoi bahab tai ko haibasi number 1 dai and number 2 India consider Jelengwang issue and its people close to a heart India na khangni consider tawi hai maramdi Jelengwang issue aduga noi gi mission do India ki thamoi nam da yamna nakna thamli nakna lei hai bisi ma hai meaning noi na tori ba thabak che genuine oi ba pot ni aduna noi ki damak da solution is a yes solution pibam ko e pik pa chaw na wari sa gi makha pole adubu noi ki damak da di there is something you will get something but they will get nothing hai ma masama hai maram di naga gi talks process se positive oidre piba nga moida ba ni re nagana to kamai na pig ni government of India is not in a position to grant separate constitution separate flag aina India ji mahut on wari chabami aina piba ngamra India piba ngamna pot to ekemi sai na piba ngamra aduna takpadi lambi lak thokre aduna ne you will get something I koi ba Jelengwang people sing whenever you will get something but they will get they have the initial singo mo khoi ni khisu pangoi maram di lam he la sakre pi bang am ko to hai wa ba madam na yadre adu di mo khoi ji khisu laite but nang ni damak ni kharda oi su nang di pangani masimal bhab ta ko ai si man ai ne and thirdly we understand that Jelengwang People's Convention movement is a democratic movement and the current movement through Jelengwang United Front is a new chapter of the same struggle. Oi, matam ama the 1980s the democratic process on the church but JPC movement adudi kuchu khulai pai ba group nat tabida chalam me noi ai ekoi damak ta sumaina tobiu haina raniman president oiraga changjin gi ba democratic movement oirame adubu hojiki noi as a lami ama oina kusula pairaga changak pa movement ase ai khoi tunga na lode
Rani matam ki movement to ga ZUF ki movement to ga changak pa se amatani hai se aina sum count tawi maramdi it's the follow ups of the Ranima struggle. Ranima na niramba honaramba poto masa masu singba ai koi the POI ai koi ni bana anau pot chungni ni bala ki matam da ZPC movement da hai ki ba ni ki ba pot adu ka kana ba koi POI na ni se adu na government of India ai koi ki maram da yamna understand tawi hai si mayam da ina sum hai lage. And it is a good thing that both arms group and Zilangong civil organizations are on the same page. Nungai ba amana mana habi wari do khakna wi aina ai se misagi wai sing do nungai maramdi nungai pai ba group ka pai da ba group Zilangong civil organization singa punna wari sabala min na do talks ki damakta Zilangong State Working Committee haina lei adu the members Assam Manipur Nagaland gi ai koi kano tawri mi ji khangal la koi chala wari sari aduna ne ma u do nungai peli abi maramdi noi hek pun da ba matam da solution si kara laptak na lei adu hoji ki ZUF na hire ba su noi ni yare hai asom na hire ba su ZUF na su yare hai ani mak points amat mayai da thamaga asida ai koi team ani gi apamba da sine hana people's ki pamba si nongmai pai ba group na pamba si ha si amat to oil pu thok khabni na solution is yamna naksalak pa hai do yamna nakna lai masigi damak ta igi nongai ba amani hai si mana hai natagni mana ZCO sing na kaino ama hai ro CSO kanguna ZUF na yade ai ai koi na ro movement ne kri noi to ya ro ai na hai ro ori bo solution gi wale ti ai koi na kaino ama hai ro ai this is a people's movement praja ki movement ne noi ZUF to ya ro ai mo na kaino mangang khalo ne solution gi lambi du lap thok panatra adu gumba oppose to na bi anti elements me am do law ino hundo aga amata oina changmin na pa si government of India gi mak ti jam positive oina lowi ha bi so ai samai jage aduga amana Manipur gi crisis ta Zilangong gi mission na kari involved to with ba partiality lebi daba michang mikhai lebi daba saruk chung yaw da adu bi damak man appreciate tawra kone wa ko metai kamu na su request tawra e maru wa na ko ZUF singa ai se ai praja singa budi hara pi ai hara kam da bai ai CSO singa di adu bu ai khoi da phang de experience ma tung ina ra ha dum singa si hai ba achum ba oi kara masing thi ba ngam de Zilangong Union hai ba Zilangong Baudin hai ba Rongmai Council Zmai Council Yangmai Council Inpui Union nata atok ko me am yaw Joint Tribe Council han senga pa hore asi ko ma yam do uro ma na hai ri ba adu ko ma yam do oi masa di council le chino kai de adu bu political goal tamna chang se liwa lambi de di noi common goal amadi thamma chatmi na ba ki kai ba lei moi gi mission ai da chi mission ai khoi na hai long thok ko du moi na har pa matam na koi kari hai ni marak marak di ikai su nam mo matam su dum yawi ha su ai na song trai ni ngune adubo we must continue our engagement wari sanari ba chathari ba talk si di koi makha ta na chathari ni and it is yes for the Zilangong issue to solve ai ba ma si yam ta thok na mana ai koi me am gi mang da mana lao thok ko madam da talks team mi 20 mo ko ma yam na ma phuba phura ga ma yam na sum no ai su phong lok chi ni ma si gi matam ra Zilangong problem solve ta na ki damak ta government of India na yes YES hai ba si solve ta gu do ni to wi are wai ma kha ta sa thar si hai ba gi harawa wai bi sumana phong lok pi ki ba adu ma yam na suna khara hai ni mani adu na ma ko ra su man hai bi si we should discuss about the practical approach. Oi thok pa yaba ma gi feasibility do. Oi thok oi da ba naga sing ni ba gum na ni ga le ni tha da ko na angang na kap ma dam da angang gi keno gi damak ta la ma ga ya mu the ma angang bu la ma le ba ko phang ma ngam le. Likewise pi ba ngam do pot to ai ko na ni ba si ai ko mang zen nga ni ha gi ma ta su ma ai adana practicable approach
ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯅꯁꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯖꯦꯂꯦꯡꯂꯣꯡ ꯈꯛꯇꯅꯁꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ NACN-ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ NNPGs-ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯈꯪꯗꯦ they are going to the wrong opposite direction lambi tumana sakre but you the Jelangong top team or the Jelangong people is going to the right direction achumba lambi da no yaujik phawbadi noi chali noi lebat yam phawani ko mi kharadi lambi thaidoga sakre adu noi de hojik phawbadi lambi chumna chali आइबना चिंबसी अखोइदा थाजब जुम दिरप लई ओय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी याम अखोइ बु सानब सानद बाहायसि लेरंगसु याय अदु अखोइदि विदिन इंडियन यूनियन के मखादा अप्रोच टॉपिक मरम ओइदना सुम छोय छोयदना अखोइदि दमकता सॉल्यूशन से पिरकनी हागसि अई इसामकना टॉक्स बु लीड तौरगा चटपनी अमना अइना सुम खंगबा ngamba थाजब लई है बसी मयाम ना सुम आई तेलप ना सुम कर शेयर तो बने हाई शे हेक मीटिंग तो दी NACN बु याम ना पन्नब गुमना सुथोए हाई बि पन्नब याद मतांग ना अतोप नागा की पॉलिटिकल ग्रुप सिंसी हमें याम ना दी होय मतांग थर दी आई लौ रे आई टेंशन ना सो आई होट ना रे अतोप ग्रुप मयाम से नागालैंड गिशु अखोई मणिपुर गिशु पुलप पुन्न येबा मतमदा 30 यौनिंग चित तौरेबा ग्रुप से सुमाइन तौबगी मरक सिदा मनुंग सिदा हौजिक हाई